Ta sesisin pat agini ke Sngi ngadani ke banaingu biang yu try. Bau Blei udang PLIE biang ingai gini ke lat ia ke bangan wan segi yeng ke sem ke jongfi. Banai ke Ktien ke jong Blei ke kodor segi jingim jongfi malagapor. Ke Jingduwai ke jingina gini ke Jaka kalong ba ke Ktien ke jong Blei. Ke bangi wan ra sepi malagapor kanomlong tang ke jingkeren jong ke jing pendep rukam. Ngila penkre, ngila Jowai, ngila penkre igini ke media. Pimtip haduk katno ngi persyang ban penbiang. Ia kaban wanra, ia ke Ktien ke jong Blei ke yeng jong pik. Ladala hi bakanum dan ke jing thut, kanum dan ke jing wit. Lakalong hake kamera, lakalong hake sound, lakalong hake kubor ke bangi kren. Bagandai kababiang kaban penbiang ia pi ke bayok Sngi ke Ktien ke jong Blei. Ngim kwa bangin le malumala laningin le careless ya ka. Ngi kwa ngin de shimkia na markani ke dai ke ministry. Lani ke jing shikri ke bangi yok pateng no try. Ya ke pula IT pateng ngi bangin pendep ya ke jingkhat ke jong Blei. Banyalap ya ke gospel syaki brio baro iba Sngi tenat ban Sngi. Shwai ke bangan ya chikmat ya ke ban ai ke Ktien ke jong Blei nga kwa bangan ai ku Blei pi baro iba Krishan ingi lyngba ke Jingduwai kiba ai ke kam ke jong Blei bat kumjo ipi baro ke viewers kiba jupet malagapor ya ke jingkren ke jingina ke Jaka ku Blei shibon namang iyo itang apo sisngi Sngi kibriyo ki pet de ki po jari ke jingkren hadukat no ka ai men siya mengaw bakren. Bangan ni ai kren ke Ktien ke jong Blei kat kum ke jing ai ke bo Blei ai. Ti ngi Sngi U Blei ba apo jong ni benai ngi la ban PLIE bun teli ke branch. Ki bang inget kan long ke jingkyrkhu ki Shillong ki thau ki bang ilet. Ngim ye kren hangne ban peniar ke niam jong no. Handai bangin peniar ke hima ke jong Blei. Ngila yok alat ban PLIE ang tia Sinai ki thain Mausen ram. Ngila yok alat ban PLIE kam ke jong Blei ha sning ke sini Sunday. Ngila yok ban PLIE ia ki Bible Study Center ke jingi keleng-keleng. Ban ngi Sngi komen ban itu ipi bang idang shidap ban PLIE ia ke jingi seng hang ti hapo Nongstoh. Nalu ke shitrik jong nu benai ubaladep hamot banau nu benai Jun. Ngila yok ia ban sedang ini ke jingi seng bat ngi aingu U Blei. Mentangi dan Bible study yang tu malang ke sini Thursday agapor san shiteng janmet. Ngakwa bangan kerpat rui fi bapin ken mau ini ke program. Hangne Shillong ni dan hangne apa ke center ke jingi. Ia ki jingi seng Sunday agapor sau shiteng ke bangi ai ka ngi ai live nangne ke online. Bat ke jingi seng pai ba kumjo aga sini Sunday sau shiteng. Ngidan ru ia ke Bible study yang ni aga sini Tuesday. Haga por san shiteng tik. Bat ngi Sngi U Blei abang ipet ia ke Bible study jingi. Ngiyo ide ki spangut ki brio ki wan she ki Bible study. Ladang ambakla ko Mawlai spa sau spangut ki brio ki attend ke Bible study malaga tayo. Kadang hangne Mawlai Nonglum Shillong harut jongka surak kabalet Mawlai pom. Dengan kwa bapin ladapi light por view alat wan sini ke Bible study ke jingi. Wan sini je seng duai ke mengilong hangne ke Sngi Saturday. Ngamlangan pen benalut ke program bukan Nongpoh, ke bedan sya mau ke bedan keleng sya Jaintia, ke bedan keleng ke branch dan renga syukwa ban pengen mau fi kat tu kat ne. Namal ke dei ke mengidang syuple temai. Temen tagi Sngi ngan ai gini ke Ktien ke jong Blei. Kabanga ai kerteng RUNG KLOI kat bau Blei udang PLIE ia ke JINGKHANG. RUNG KLOI kat bau Blei udang PLIE ke JINGKHANG. Kataga dei ke jinghikai lani ke jingkeren kabanga kwa ngan keren nagani ke Jaka mendagi Sngi. Fi ingi ema ke Sngi kiba ngitip syai kedar bagi dei ke Sngi kiba khame. Sngi ki popon kam ki Sngi ki dei ki bagi beriu kimyo por setia ya kaban pelet jingmut dia ki weipat namar ki dan lagi kam ki jam lagi jong ki jingdan kam jongki
Bat ngakwa bangan ai jingmut ipinang ni bat kana kadai ka jing shai ka bangayo. Pet ba lada fibun kampalat. Bat lada fim non por tangman ngap ka ktien ka job play la ni ban let chi ka jing seng. Pet bayo kata kadai ka bakla ya ka jing im job pi bayo kadai ka but ka jong satan man nyat ipi na ka jing dai job pi baru play. Ya kerpat ipi ni ka por kat manganang keren ni ka khubar. Ka mga ai ka teng RUNG KLOI KATBA dang PLIE ka JINGKHANG. Pitip alay nga kren ni kanina mga ngayon ina ka Bible. Let's see barong nga tip yung ito ka Jingiasyllok hagapon ka jong Noah. Bau Blei pa yung Noah do sispa snem AA. Yakaban Sngi ka yingling bat banyay pertama lagi Sngi. Haragi priyo kimtre RUNG KATBA u Noah udang PLIE ka JINGKHANG. Nda kalapay ka por hagabau Blei u ang Noah RUNG no siya po. Bat nda habau Noah u RUNG siya po u Blei u ang ngan khang mga ime siya po. Baru Blei u khang ka JINGKHANG jong ka yingling jong Noah. Bat tang prangot ki barung apo ka yingling jong Noah. Lat nang ta ka pertay barok away ka kintat ka klemrung ka por ka bau Blei udang PLIE ya ka JINGKHANG. Nakani ka juga Nongrim nga dan man keren man tayo Sngi shibon ki eke. Tapi puli na ka Bible ka kitab Isaiah. Kalanang ka basan pusan ngan puli na ka dekat ka ba Henry uter-ter ka ongkum ne. Wat piyaw troy kat badang la ban syam yu. Tu kerpat yu kat baudang hajan. Tu baman unino ilaga lenti ba Ri-Bhoi mahok ilaga jingmut. But to empire who shall try to unsngosen ayo, but shall Blei jingi, namarun ma par. Namar ki jingmut jonga ki mulangum ki jingmut jongpi. Limni ki linti jongpi kum ki linti jonga ong try. Namagal baga bnengalong kamjrong bani ki kynduh kum ta ki linti jonga ki kamjrong bani ki linti jongpi but ki jingmut jonga bani ki jingmut jongpi ong try. Singap ngan pulilut ka ong kum ni dekat bersifau ter-ter. Namar kumbau slap uyar baga yon na bneng magam jupai sitain rega ai umi ka kynduh. Ka penteleng ka pensay ka baga ai sembay ba bet bat kepu babam. Kum takan nong kata ka ktien ka bami no na ka sintur jonga. Kanong pai sudangan regan pendep ya kata ka bang sngow ba kan roiru haga bang alapa ya ka. Tapi puli na kani kalenong kebesan pusan Isaiah dekat benriu ya ka bangala puli mentana do dekat Katway. Ngiyo iba u Blei ukren ba prophet Isaiah. Wang wat yang kat badang la ban syam yang tukerpat yu Blei kat baudang hajan. Nakata daw nga yang na ni Jaka ban Jowai. Bau Blei un kta ka donut jong via papiyo ni ka lat man ta Sngi ban ngap. Namar nga yang nang ni ban ong ifiba kadan ka por ka bau Blei udang PLIE. Kini ki Sngi ki bangi emangi ki dai kita ki Sngi ki bau Blei wong wat yo Blei kat badang laban syamyo. Kerpat KLOI yo Blei kat baudang danajan. Kani ke ktien ke baong KATBA kamut bakadang dan gelat ke JINGKHANG ke badang PLIE. Namarkan sepoi ke por bakan long dir ke por kanum pai ke por kapapin syuyok sa kumjo. Ngapuli ini ke Bible ngayo iba u Blei u ai kalat ya baro ki brio bakin yo priang yo Jesus Christ. U ai kalat ki brio baro bakin yo mat ki jingai ba ki jingpenem. U Blei umde banyo Shillong khmat yano. U ni Blei ude ba PLIE kalat ya ki jingpenem ya baro ki brio. Kani ke khubar ka mga kren kam day setia tangi ki balong Kristan. Kani ke day lang ya baro lapidan ka bakum kuno ka jat jinget. Ne fim dan jinget ya ke eke edu. Kani ke day ke ktien ka bau Blei kwa ban kren shapi.
Ngan ong si ong ini ke Ktien rung KLOI KATBA U Blei udang PLIE ke JINGKHANG. Nai buteng nai dili na markan pai ke par bapinum yo kiu agani ke JINGKHANG jong ke jingpenim KATBA U Blei PLIE. Ngan yalame pi si ke Ktien ke jong Blei bat ngakwa ngan peni fi agani ke par. Fitiap abau Blei Quran ni kitab Isaiah kalau pesan-pesan ngala pulilut di kabrokawai. Na syamba kani galanang ublay umut ban ong ya gajat dari Israel bagadai ban wat ya ublay kat bagapor kadang dan baganum perkhat kuma perkhat maki na margi jingmut jong ublay bargi jingmut jong ubriu ke P.R Fitiap usa ong kumno ke dekat bersifau ong na margi mau slap uyar bagayon na pedang bagam jupai jitai hari ka ai umi ke kynduh ke penteleng baga pensai ka baga ai sembah babet baga kepu babam kum takan long ke Ktien ke bami no na ke sintur ke jonga ong try kalau pai sudanga fitiap kemut ayu kene kene ke bo blei ong wat yang pai syanga kat bangadang dan ajan balai ong kum baga yor ke yar bat ke yor na pedang kum slap ke yor ke yar na pedang ki penteleng itu sembah ai ong kalau kum ta ke Ktien ke jonga fitiap kemut ayu kene kemut ba uplay galat ya ki brio bakin yo ya ke Ktien ke jong Blei ke basai mentau Blei udang penhiari ke yor yo slap ke keren yo mensi mekhut jong Blei udang penkynduh udang tray halo jong sembai balang ke Ktien ke jong Blei bat bagi beriu kini yo light lut ya kaban ngap ya ke Ktien ke jong Blei hangne pin sesngau tho ya ke ega bangamut ban keren ngan bu ko ke point na ke par ke ban yarap ya pi pin khamshai ka kabu ka ba kraw tam yo brio ka ba Blei PLIE yo brio hagani ke pertai kadang ka wei ka kabu ka lat ka ba Blei PLIE yo brio ni ke pertai kata ka dai bau nunu brio kanu ka brio kibadan na ka bakum kanu ka jingat na kanu ka jat background kibayo kalat banyo snow ya ka jingialap ya ka gospel jong ka jingpenim kibayo kalat banyo snow ya ka jingkran jong ka Ktien ka jong Blei ka ba im kata ka dai ka kabu kalat ka ba kraw tam na ki kabu baro kamne ba piyo ka kabu ba pinlet kai sha American international kata kamne ka ba kraw ka kabu kamne ba piyo spa piyo po piyo kita baro kan kulun na filet na ni pertem dan jingmat henry ka kabu ka ba kraw yo brio ka dai ba yo alat ban yo snow ya ka kubar ka ba bahal jong ka jingpenim ka balang bau Jesus Christ uno brio ubagala ngan bu dengan ni ke Ktien ubala kyrkhu hagani ke pertai udai ubayot ngau ke Ktien ke jong Blei ba wa priang ka da ke jingai utau brio dai ubau Blei upregalat bat bau tau brio shim ka da ke jingai kata ka ke kabu ka ba kraw palat ke jingim jong brio namar pinum yo sa ya ka bakum ni galat ngasngu yu Blei bang ayo ban penmi lyngba ka ni ke channel jong Grace Worship Center ngan si tu ifiang ni kadai ke kamba bau Blei PLIE ngi bangin kran ke Ktien ke jong Blei lyngba kani ke YouTube channel lyngba kani ke media platform ke bangi yo mentaban kran ke jong Blei sengap abang keren ni Fiyo da ka besuk ala ka jong ka yeng
Fiyo da ka ba suk ban snap aga por ka ba pilat por. Fiyo ban snap aga por ka ba pisa marway. Fiyo ka lat ban shash kor ka Ktien U Blei. Hakaba pidana preng ka jingpang preng ka jingkyrkhu preng ka jingiaroh. Kabam dan bala ban sngal tho. Uplay ula penlong ini media bahkan PLIE lenti yang menta Bynta jong kaning yo ya ka ban ya lap ya ka gospel ban ya tho ya ka brio ya ka jing shisha jong ka jing penem walin mut bahkan ya ka de ka bangi kwa ban pen pau nam ya ka jing shikri lani ban pen pau nam ya di am kam dan ka tau blay tip ngimla ru ban keren kumni malagi sngi malagi por ban ai gini ke jing keren lang bagani media film tip kadai ka bangi haban invest dagi polak ya ka ban penlong gini ke media bagan poi ke ying jong pi wat lit shim sting gini ke bapio snow wali ong bangim tre ban snap gini ke Ktien namar gini ke bayo snow na YouTube Don Gibkhang bapin snap yagi khubor nagini gi YouTube channel ngakhwa nganong ifi lada Don Bakhang pikhang yaga jing PLIE yaga jong Blei de Blei ubo PLIE yaga nega media mentang im juyo hagi generation gi bamenshua banyalap ke gospel ngasai perkhat ego tu ka baong Jisu how Matius kunang ka ba arpu sao lada ngam bakla ka khat ka bakhat sao ang ya ka ni ka gospel jong ka hima on ya lap sa ka pertay bara ka way nga perkhat kum no lap ban ya lap ka gospel sa ka pertay kat ka ni ka pertay andray mentang lap ba pleng u play plan na bam jukot ulayo ilu pa ba kan sami ka media kan sami ka YouTube channel bat ngin sala ban kran ba ka YouTube bagi brio klang ka pertay ka ni sngo tin ka jong Blei bat nga ngan ong ifi gani ka par KATBA Blei dang PLIE gani ka lat lyngba gani ka media lyngba gani ka jingkren jonga gani ka channel nga kwa bapin priang ika manda ka sngi bat bapinom shimim sting ika namar gani ka lat bat ka kabu KATBA Blei u PLIE Don Bakhang bapin snap yagi jingkren na ka YouTube film tip kat no ke YouTube channel ke jingilap ke bami ke let kelang ke pertai bagi brio segi Arab countries hangne ke ri ke jingi kelang ke brio ke yo jing penem tanggani ke bangi yang manginang nero ngan chi tu pi kat no ngi yo ke message ne ke brio ke ba yo ke jing pelat ke ba yo ke jing pen kya ke ba yo ke jing penem ke ba ke kla ke yeng ke sam ke jing im jongki nga kwa nga no pi ke jingkyrkhu ke ba kraw bat nga snow si bangan yo snow badan pen ban ke brio ke ba khangi ke brio pet ye ke jingkran la magini ke YouTube channel nga khwang nong ifi la pikhang ye ke Ktien U Blei ka ba PLIE ye ka ban ai ke Ktien U Blei nga twai mana ke sngi bo Blei un hikai ifi mga yang nang ni ban kranik Ktien U Blei pidip da ka donot jong ke jingkyrkhu ngayo ibam dan jingker man ke riba ke jat bin riu jingi tang da ke jing penia jongno and re de tang da ka bangi pendap ye ke pertai jingi da ke Ktien U Blei ban ke buram ke Blei kan tap ye ke ri ke jingi da ke gospel ke Jesus Christ bat u Blei mentau dang PLIE lam da ke channel la da pilet marwai kat no pin la da lap tang hai balang jong pi kat no pin la da pi pule hi ke Bible kat no pin champang and re Blei la sai ke brio jong Blei ke bobon ki ba tip ki ba shai ki ba yo ke jingta ke jong men se ma khoi but ki ba dan ke gift ke jing ai no men se ma khoi ki ba la ban ai ke Ktien U Blei nga kwa nga nong fi hagani ke par ngan yai kren but ngan yai pendap ye ke jingilap namar ke de ke kabu ke ba kraw ke ba Blei PLIE but ngan kentu pi ki ba yo snap shashkor plet jingmat net yaka priang da bishar na Ktien U Blei hoi la bisngap idan kam na pet ru na Ktien U Blei la ka jingkren ka dan jingede ne am kat kum ga Ktien U Blei shabana tang kwa fin kantai re ngam kwa bapin shep tiang ban snap namar kani ga de ka kabu galat ka ba Blei PLIE ye fi bapin yo sngo dan gibriu ki badan na prenga addiction ga bukraw ki badan na prenga jing te mrao jong jing di jing ba ma jing melen besneo dan na preng chonki ki badan na prenga depression
Kibam jidan bala belet wat yaki syeng jisam. Dan ki beri wadan apa ki balang regi bagi nongelam ki klem la so belet wat. Ande kita ki beri ki yo Sngi ki Ktien ki jong play lyngba ki ni ki jingkran. Bada bagi yo Sngi ki yo galat bat ki pai jo play. Ngayo ye ki testimony bagi beri ki lat na ki jinglang ka bajat ka bapra. Bat ki syam ki jingim ka batumai ho Jesus Christ. Tagadaw ngayang nang ne ban kran. Daga jingkit kle. Dwai bapintip bakat bau blay udang PLIE galat. Wat penlenoi RUNG KLOI. Namar kan sepoi kepar. Bau blay PLIE sa galat yo brio. Nakerpat bakat bau blay udang ai ke Ktien ke jong blay. Blay PLIE. Kini gede Sngi ki bau blay udang PLIE ke jingi kai Ktien blay. Haki Jaka ke beper. Ban pelat ye ke brio naga dujok. Bat daga jing sngongo ngayang nang ni ban aingo pelat yo blay. Angiyo ban keren. Haki jing seng jengi ngiyo keren. Tang dagi spangut ke brio. Teng dagi ajar. Hari lyngba ni ke media platform ngayo i tanga pedeng si Sngi. Kibrio gila ngap dagi kat tu ni hajar ngut. Namangi yo iya ki viewers hapot jong ke YouTube channel. Tagadaw nga kerpat ifi baro. Nice ngap yang abang aday nakano kaniam. Nice ngap ika jingkran babiyang ngap bagaday kabanaga Ktien ke jong blay. Ngada kerpat ifi babin ngap ha. Nganikay ifi kindiat agani kapar iya gani galat baga kabu. Namala da pim singau tro ia gani ke bang keren ke bang kilat bat ki kabu. Ki opportunity ki bau blay PLIE yo brio. Fitip kadan ke jing tro na ke Bible ke bangan puli ia gani ke por. Kawai na ki kitab jong ke jing start ke kitab Ecclesiastes. La tro dau Salaman ni gani ke kitab. Ecclesiastes ke lanang ke bekendai. Sngap ngan PLIE gani ke Ktien. Ngan PLIE kitab Ecclesiastes nang bakhendai ke dekat ke bersipau. Hadu ke dekat ke bekat ar. Bat ngini keren kendiat. Ia kilat bat iki kabu. Sengap kani ke kitab jong ke jing start. Ka ongkum no. Kai baro baga kti jome ke syamban le. Le ikatal dalaga borba nama amdan ke kam lemne but lemne jing tap lemne jing start. Haga jing tap syagaba memelai. Nganda pen syai gini ke khat. Salaman mutho gini wang kai baro baga kti jong pi ke syamban le. Kamut kanu kalat ke kabu ke bau PLIE PLIE. Bapio ban bat ye kata. Wang kumno Salaman wang le ia kata dalaga borba kabamut le baha ia ke kabu kabau blay PLIE ke jing imjove. Balai wang ia gani ke Ktien. Ubo ia gani ke warning wang namamdan ke kam. Mdan buj mdan jing tip lemne ke jing start haga jing tip syagabau briulai. Hagiwe ki Ktien. Ladau blay PLIE galat ika jingim ke jongpi. Ya kanu ke bakraw babaha ke jingim. Le KLOI kata daga lenti berwa. Shim KLOI daga kabu. Namarkan mentoy ayu pindan ke buit, pindan ke bor, pindan ke jing start. Nda fimut ban le. Nda kaladai ke por pin let no ni ke pertai. Kat bau blay dang ai fi ni ke jingim. Nganong ifi kalat ka bau blay PLIE fi minta ke Sngi kedai. Bapi yo ngau bau blay u iet je fi udang kwa fin pai Sohthri. Blay udang PLIE kalat bapi yo ngau ke jingkta ke jau. Shillong ke ni ke par fi dan ke Jaka ke be. Hare fi yo ngau ke ni bau Jisu uyap ala ke ding fna bat uba ke pop jong aba jong fi. Ulami pat na ke jingtap bat minta unsawan pat sa sisian.
Bat udang pli gani galat, bat gani galat kadai ka bang kwang anong ifi. Kanu ka bau blei pli galat. Shim KLOI kata. Nama kamdan jimin toy na filek ngani ka persepim la kalabamun na filayap. Ngapani gani ka jingi kai minta ka sina magadon kamadu kata. Fitip dan ki beri ki bayok lat, dia ka banyak sengau ka gospel. Hari ki berkentai. Dan ru ki bayok lat, nrai ki besyap tiang beriau. Dan ki beriau ki bayok lat, ban pai show blei. Nrai ki bau beriau ban ki beriau ki khangi ki. Ka buram percaya, ka buram ka niam, ka khangi ki beriau. Ngan yalami pi kendiat na mga nang yok por, ngan PLIE fi na ka Bible. Ngin siya biyang siya kini ka kitab Ecclesiastes. Napi PLIE na kini ka Ktien U Blei na ka gospel ka jong Yohanes. Kalanang ka papra. Kini ka por bo Jisu dang dan na ka pertay. Kalbu dang dan na ka temple min step. Pat ba kila adap apa ka temple. Yung Pharisee kila wat ya ka way ka briyo ka baklim. Tangban wat daw yu Jisu. Bau ni tengko aga jingiday baga hukum jong Moses. Kilap ya ka way ka briyo ka bayat ka jingim ka ba aurea ka baklim. Kita ni ka giwan bread po ka temple. Hakmat jong Jesus Christ. Bagi orang ini kita lalap ini ke beriu ke jingle hi bakadang klim kat kum ke kitab jong Moses day ban tem mau ya ka meme ong kum no pina PLIE gani na gospel jong Yohanes number prana du khat beningkong hadu du khat bakhat way ke tho ini nganum de PLIE ngan su PLIE tang ka way ke khat hadin mangala keren uji so ang Bible la dem ka kynduh bat lu tho. Bat kila ya dem ban penbari uba un jubab KLOI na magi perkat hangne. Ladau Jisu un ong map ya ka u ya tengko bat ke kitab jong Moses na marhagani ke pobu Jisu wan kadang dan ke hukum. Ladau ya lek percaya ke hukum kirukin percaya Jesus Christ. Tadau Jisu hab dan ke Ktien ke besyai banau blei. Ladau orang lentem mau ko ngoi kitab Moses kani kentai kaniap nrai kan mau Jisu wan chani pertai setang kendiat Sngi un sayap alo ga dingfna nam ta ga pop jong ni ga breu na ga dau dan na pedeng jong ga jing yele ka ba shirkai bat udem po ga kynduh trut nganu benang Jowai bat ngakwa ngan ong fi ga ni ga por ngap ha ngan PLIE na dekat ke banyau gong nrai kat bagi la dem kali u bola peniang la diulang unu uba klempop apreng jong pi to len tham len kong yo mau haka unu briu ba klempop to shim len kong yo mau len tham u Jisu tip ia ka tenrai jong ke jinglong jong briu badu kren bet tik ia ke Ktien ke badai siga dono chaki. Namar ke Bible ke kren shai bam dan weiru bahau dan weiru baro kila kala le jakhliano baro kila le pop kila du le no ia ke buram ke jong play. Nda bau Jisu ang nono ba klempop to un shim yo mau lun temeka. Ke Bible ko ang ini Ktien. Kiti habakila yo sngo. Ngai kata ngakwa ngan keren mentak niat. Kita ki beriu ki badana po ni temple baro ki sngo. Ngan ong da ko ki Ktien kila yo ya kalat ke kabu ke bekrau. Baki yo sngo. Bau Jisu ong ununu beklempop. Tun shim ko mau lentamika. Ka Bible ko ong kiti habakila yo sngo. Mudur pipi yo sngo. Mudur kini ki brio baro ki badan hang ni ki yo sngo. Fitip ki yo sngo yo ke ai. Pipuli yang ni ka Bible ko ang kiti habakila yo sngo. Kita sngo kynduh. Kada kata
ya kadok nuot jongki. Namar ka Bible kong kila ino eka kila bread iki mau ki ino marwe ya kabaru Jisu. Kapamut baro si jingiasyang kila ayo Sngi ya Ktien U Blei kila ayo Sngi ya kynduh badong mensim bakoi. Baro kidan kepop bat baro kipetno naga Jaka kabo Blei PLIE galat bakini yo Sngi ngalat manong da kumway pat aingu yu Blei nam tagani ka kentay ka baklim bakadai ka Shillong surak ndai lawan ra ikala ki briu nang yalam niam ki bayala di ki yo Sngi ki yo kynduh ki petno ndai ki briu ki yo galat ki yo Sngi kada Sngi kynduh bat u Jisu yo map ki pop jongka bat ki yo ki jingim ka batamai namar ka shimi galat ka bau Blei PLIE ka baka yo Sngi para baka Sngi kynduh Jisu amdan bapen rame pa kong amdan. Wang ngarong ampen rame pa kilit no. Balwa lepop show. Sutanat bahaya kini ke jingja. Bahaduk mentai ke Sngi kidan ke briu ke bapenran lagi jangkup. Habagi yo Sngi tin ke Jong Blei kenria. Bon bak ngi shem lagi mau ngi kidau kti ke briu ngi tip bagalong kaba ngi no bangi pet. Ngim trek lag bamon ngim trek bahaya show Jisu. Dari kita dah boleh Blei PLIE galat, if you Sngi ini ke jingkran, mentai ke Sngi kerpat, if you naik pet no try. Ngala jukren teng ini ke Ktien, baga jing bakla ke jong brio ini ke pertai. Kabalang serius ke jing bakla kaba matam ke jing jong brio. Kamdei setia bau bakla ke shongkai shongman, bau bakla ke trai ke kata bakla ke jing PLIE ke karya ke jing bakla ke jong brio ke dei. Bau yo Sngi yo kalat ban ngap ke Ktien ke Jong Blei, bat bau mensim Jong Blei kata itu brio, bat bau pet no nagata ke jing kynduh ke Jong Blei ya ke pop ke jong. Kata ke jing bakla ke bersyirk hitam, ke bau brio un babi ke babam jukut, un let se dujak un pai ke Jaka ke bau un regret. Bat ngekuat ngan ong ifir ke par. Tunginum long kumini ke Farisi. Tunginum long kumini ke bedana pa ke temple. Tungin long kumini ke kentai baga sngontruk baga ke bapop ke klempet. Ke syong ni ke mut bakan sayap. Handai ke yo ke jingmap no Jesus Christ. Namar baka nget ya ke ke bau Jisu uong. Ngala PLIE fina ke kitab Ecclesiastes mana. Ngan penkut hangne mana ke Sngi. Usalaman abu tho ini ke kitab uang ngala PLIE kendiat ifi mana. Kurang ke Ktien jong ke jingstat nang ke kitab Ecclesiastes kelnang ke bekendai nang ke khat ke beshipo. Wong ke ke kti ke jam ke shamal le ke ke borba. Le ke le ba. Namam dan ke buit dan ke bom dan ke jingstat na le ke jingtap. Fitip uang kom no ke khat bekhat wei. Wong ngala phaibat ngala yo iya pa ke Sngi ba ke jingia mare thong. Kamdei tang yo bestat lemne ke jingia le thma yo baklan. Lemne ku yo bestat lemne spa ke pho ke brio ke be shampang lemne ke jing Sngi bai ke brio ke badan but. Sngap awang ni Ktien. Henry kapor bat kalat. Ke jai ki baro. Ngakwat fin pom ke ni ke Bible ke si. Mlong pop la de fi pom. Nama ke thong ni ke por ba ke bok. Mdan u blame PLIE bok defi. Mdan jing dan bok. Aga Bible but u blame jidan bok. Jidan jing bahanu sip. Aga Ktien English yang ni kong. Times and chances happen to them all. Kapor bat kalat. Ke PLIE baro. Tapi PLIE dekat bakanar kong namar brio tip ialah ke por. Pun ke brio kim tip ialah ke jong ke por. Syang anong fiag ni ke por. Dan ke brio ke belet nang ni ke pertai kelam syam Jisu. Dan ke brio ke belet nang ni ke pertai ke biok buram adin bagi layap. Ki syam tangi ke niam bagi kelam syam ke jingkla ke bomut. Ki klemat ke jingkha arsin ki klemat ke jing penim ke beshisha ki klemat ke jing Blei ke beshisha.
dan nilai ki bangap agi jingmlian besneo bagi syukut kumto terdaung kerpat vi wat le tiang man ngap ke ni ke jingkran wat ngap ke briu ke khang bi bin ngap ke ni ke kubor namar mdon lat ke briu ni ke snilat tang la ki ngap bagi pai pitip ngakran ni ngani ai kran nganum tat ban pelat ke ni ke jingkran jangan malah ke Sunday ke pa karwe biji nama ngatip kan long jingkyrkhu yanori yano kan pelat yanori yano u blei udang iet palat ipi udang plie galat men tak sngi pi bapin pai shu bapin shami ke jingkla ka bapin mat ke jingprem namar ka ba crowd tam yo brio kadai bo blei la pen kre ke jingprem lyngba ke jingiap jong Jesus pat ye ke ni galat u ai da ba u pa yangi bangin yalap ye ke jing e jo blei shi ke brio but u blei la plie la lyngba ke ni ke media men tak sngi bapin yo snow dalaga jong score pin yo id lagi khmat but bapin snow to yo men sim jong blei u ba khta ke do no jong vi la da pi priang men tak sngi pin de ke brio start Finom babi serta haga jing im jongfi. Dan preng jongfi pi kynduh ga jing bakla ga pop. Dan preng jongfi pi sa ga jing penram. Pi kynduh ga jong ga jing im pi perkhat lakut. Dan preng pi feel ga jing im. Pi perkhat bangan sangeno keno atau mat yadap ngani ai kum ga jing im. U Blei galat if mena ga sngi. Balada fi pai show Jesus Christ. Blei udang pligalat fi. Ngam kwa mangan khangi gini ke kabu ke bau blei play. Ngakwa ngani ai kren. Bapin pai mapi show try. Mnailela daga drugs kala te merau fi. Mnailela daga problem a yeng jing pat pra kala wit palat fi. Mnailela daga jingpang ga bajur ke le fi. Mnailela da fi kynduh ye gano ga jingja. Fi yo ni galat ke kabu bo blei play RUNG KLOI. Namaro blei dang play ni galat. Pin sham ye ga jingsuk ye ga jingman. Haga men sim ga jofi. Ngakwa ngan Jowai ni ga por. Ban ngakwa ru ngan ong fi wat chep tiang ban ngap. Ban ai ngap ye ga Ktien U Blei. Nga ai kertang ni ke jingkran RUNG KLOI KATBA U Blei udang play ke jingkhang. Menta ke Sngi Blei udang kenal ke kti shafi. Nga kwa finyo i ke kti ke bomok ke jong Jesus Christ. Ia ke donut ke besnelsen ai ke jong try. Ke bo patch ke jing im jong fi. But nga kwa fin duai lang bat nga. Nginyalit lang Sohthri. Tangin ni Jowai bat nga gini kapar. Kutrai nga yang ang niya na kamta gini ki briu, ki bayo, iya gini ka kabu galad. Pansngap ika Ktien ka jame. Daga jinget nga kren nang niya, daga Jingduwai, daga jingkyrkhu. Nakwa bangan yo i gini ki briu. Bakin pai shame, bakin yo shame ka jingpanim. No ko ba penbut tengi ki ba no ko ba ile aga jing im jongki twai bo men sim ba khot jame un kta e ga do no jongki begin sham ga jing penem begin yo mat ga jing palai do ga ba shisha jame trying at twai la ga do no ba te ga ba khom ga ba wit pang ga crow ga jing ile twai men palai men pen kia bat ka ba ga kwa kalong try begin priang me ga do no jongki Ada blengi ailut shame ke buram. Aga kerteng ke jong Jesus Jingduwai. Amen bat. Amen. Tala dau blei kuta ifi bisngal tho, bo blei pli galat. Pi kwa ban sham bat ngi. Pila ban phone shikitu ki number ki bangila bo. Bat ka ba ar. Lada fisngo kwa ban kynduh bat nga. Ngajudan manla ke Wednesday hagane ke center ke jengi Mawlai Nonglum hagalenti ke balik Chepom ngadan ke counseling center
Naduk kapor shibaji aduk kapor san shiteng janme. Filipino ni kynduh yang jingiasyllok bat pi kaba. U Blei un kyrkhu fi ku Blei shibon.